Khubor Pibaro Shakatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Gimat Bakongsan Menta Kasngi Kilong. Nihap ban mi surok ban persya halor ke jingkiu dor palat ke petrol ong uba piti saukmi. Daka ambulance ITU Emily ke Jawa Shagador Barshnong Yalong. Dang step perngap mi kisamla kena ke Meghalaya Wushu Association ban yakun hak rinsan yele akai Wushu ha Punjab. Laraki ka World Food Day ha West Jantail District. But penlong ka Nazareth Hospital Shillong ya kajing pensyai halor kajing ice nam ngobha. But mentangin pashiki Khubor bakam benya. Kajing kiu kinsan kador petrol but diesel ha kajala klawan rajing shibu ni kipat ba kajala. Habakren chikilat pathai Khubor uba piti saukmi ulaban kentho ting ekasorkar bakam shimla petlem ya kajing bakipat ba kia kendo. Utayu Emily kamaulai ulo ong bakajing kiu dor ka petrol kalakta bahaya ki kali kamai ki ba ton lat shu menta Henry ban hapan pen kiu ya kabay kali. Nek ar tingkatan kumulong menta. Tiga ni kajing kiu menta jong ka petrol per diesel. Pak menta kala kiu menta sakalika ka gas cylinder. Ada gas cylinder menta kala kiu pak hakli gising ka menta. Nakaliang jong ipai ba jong jala hamta mek dia jong. Kumju jong India ini berkuai baru ni kalau dan habis ni haduk kata. Mabisu tu abala kiu mentai ka dor betul bak dor diesel. Kalau ki marbam mardi baru hi kira kiu hi. Ka dor jong gas dah kalau kiu aga dor jong ka marbam mardi laga de ke menu hau laga de no kiat laga de han baru kita hi kira kiu ha ke de kesini mata. Laga de jingi nak don kam ban nak lagi kalau bangin mi pai ba ban mi pai ba lani ban mi surok lani kalau nak lagi jini kalau ba ni hab ban persya ya ka sokam ya hab ban persya ban kene ke jingkiu jo ka dor jo ka petrol ba ka diesel kalau semua plat aba nak tak kam tame kalau kam tame ki nongit nongwan ha ni sini ba bon ki pai ba kam tam gitu ki balik trade ki kali bos kata kalau na lechki kalau sini kali ki trade tetapi ni sini not sure ban sekali nawag lang ya kaneka dor jong petrol pangaka juga bon ki brio hakeni sini ngala pek wat na mola pana mola ri bon ki brio bos kata sudah ada kali balik tele kata hani sini mula sure ban not sure sekali maka dor jong petrol dor jong sel la tios wat apa gara pelong ki de teng hap na ri sini long sim jenge ba Barkala poi ke po di mat kalang banak liang jungi na baka jing kiu dor jong ada petrol per diesel bagi pai ba sai sing hap ania kejat biang Emily ke second July uwailat miki Shilla haka khatnriu turik benai risau arjar arpwe ula IT de ke ambulance Shakador Barshnong Yalong West Janta Hills haka jingelang balapenya de ujop rembai Ubishar Shilla wahet shnong berim ke Yalong ula ai Khubor ye uwailat miki ba ula pendap ya ke jingkular bat unget scam bawat di ke surok hapo shnong ru in sashnano namal baka shnong kalong ke bebenanam haka kam jingok kai perthai Uti ram bhawa wahet shnong ka Yalong ula thu bakani ke de jing ang not gipat ba ka shnong la slem banyo ekakali kit nong pang na lor buk mi linti banang yo shu ki jingerap Ulo ongru bakani kekali kamut tang ban pendon kam tang Hayalong Henry wat kishnong bamarjan ru kila banyo jingerap na kani ke ambulance Ukenturu ikinong penyat bekim day ban shimpalat ya kedor baikit nong pang bat ban pendon kam hok ya kani kekali kabah kejuk kapor kan yerap ban kentiu ya kayerong pisa jong kashnong Na jan civil pen edam ngau ila hoi ne kete ko bu ong che ki de madam swa le de pun itu ke civil le sutom gi ga pun itu le ne jat nge ki ne Tahade dan mandalai por, teman wan gani ke kenyang COVID. The use kit, entok de, ong dukat hite ni bak da em kami ke ambulans. Ni bak entok de ka ong urang bak cenong tu. Em gi por batan ni wedet, halor em keri hayung le, mo di ulai de keri yong i. Dem kami de ambulans, le ni hab em kami di keri we cenong. Ni bak de cha khang mai i to hoi sia chi cenong ki bru le ni kam ter. Le ni ulai se Shillong, wan Shillong chai ni. Teman sket ko wa em kam ha ten ni sket ke jing Khubor to lai ka changau kanai pi to lai ka changa to lai ka chini gu he to lai ka chini gu he gyong i ni po ya long ne ba ki ba ju teru ki ba ju ong tadang ini wedap te pakmu biang dinga tong ki he kapsar tuan bulan de kapsar medium gai ni ne te he te de ne te ngala ten mo sket ga ka smat te dem te bo i go order dem te ka man ni ke sni te yo pun poi ke ni ambulans pi te sai bin le de use sket
to kamu man gani ke Kamauhati Assembly Youth Congress Committee haka khatnri tarik urisau arjar arpoi kalapin kop burom yi kisamla puli jang Kamauhati constituency ki bapas baha haka kedan SSLC bad HSSLC jong snem arjar arpoi. Ye katai kajing penkop burom la pelong haka jingelang kabi isyongkun kabelalong haka shnong nongjuri Riboy district haka ba uba Charles Marngar MDC Kamauhati constituency ula shemye kabenta kum ukongsan. Lawan bansaki du samla sain kupar singkli kum usumbut kongsan haga jinge senran jeng kinongkit kam jong Kamauhati Block Congress Committee kiriu rangba bar ki kmi ki kpa jong gitu ki samla pule ki bedeben yo ek khusnam penkop burom. Ikut samla bidon kami jingstan. Ngai ding ngani thu ipi ngam yo ban pule bah ko pule ki ki pule yo bah ki beti biang ngai na ding ngam yo ko pun ni ke self education. Dengan ayu you play, pada porbole school, ia trashitong, pada kapor nak mau kapor pada school betul, dari school menstep, kelas 9 kelas 10 dari school menstep, makan Kristian, dari belah, mensumi, pada cula akan kalian paham, kapor kepada dari school mensua, por pengabelah tan ada tentang iwe patulun koton jin, beritai koton jin ro ibarat kap dan kenci, kamsu. Titai di bang buram bah, keliap bah, pada bangalek sejak terakhir kermau ni senang kau ke yang siapa nebu anak temai. Tipun bagi pasien tersian nama orang telat kebor, de titai betul ngabu bah, dan orang pasien senang ngabu bah yang lain betul. Mentang lagi perlu samlan dan cukup kat santri betul ngabu bah. Ini, mai bah ni penbiang ni betul lagi jadi bah kantong, apa lagi sini kalau sini bah kambah. Yang mau sa aku ke jinja apa nami nak dengan lebung ye chnas ta ko de yang pokset ina mar mangabun mga setting set nasi do lengka iki kyuyong atli gi bah goi na din goi na mat apa harman do na niku hadu pokset bada itu kana menda yo akap kai sudam dan pengit kita kan ke jengem tendai anu yo blai ba bidan determination idan katong kecingkem ni excitement buat kita. Pengalong kumne mengalong kita. Kedai nama apa ni IT ialah dia. Maka tadi dan kami kecingnan kecing start. Isengi bagi em dan kami kecingnan kecing start. Ladang perkhat tang ya kebasisnya. If you are planning for a year, so right. Nakaliang ka Meghalaya Wushu Association henne ka step kala ai ka jingket bok ket riang ye ki khna samla ki bala sha jet na pedeng ki babon banlet ye khun ha ka rinsan ye le kai Wushu ka Junior National Wushu Boys and Girls Championship ka banlong ha Lovely Professional University Phakwara Jalandhar Punjab na do ka arphau turik ha do ka arpsantarik menta risau arjar arpway. Habakren Shikilat Pathai Khubor iba Donny Raphael Rani i President ka Meghalaya Wushu Association ilapan pau ka jing binyaw ya ka jing bamla ban penbiang ya ka arena ne ka jaka ban practice ka babyang na ka benta jang ki khna ilapan pau ru ba ka jing let jang ki ni khna ban ya khun ha ka ni karansan kan long shisha ka bashitom yaki namar ka jing hikai yaki baro shikata ka long bet ha ka jaka bam da byang satya Henry wat lakata ikermen bat kintu yiki khna bikin le ting e banwan ra na mi ka jilla wat happening gijing e ki babon hakani ka step shwa bikin le lawan ye sinran lang diki kimi ki pa bat ki bahaying jengki rengkat ka jinge don lang jengki coach u president ka East Khasiel District Wushu Association iba penchai lang mauri bat kiwe kimla ban yo te kita kijing promise jong government ha kala bandon ndre haba ladang keren dia kata kalau goma ka pobit sibun nomor lada po hariana lada lo job ya Olympic job ya gold medal yo hadu ndriu krus te hangi no yo nyup sanlak ne si ur kampat ya hap ngaso bentang si krur kampat long re ki mentan yo polak nyup sanlak kina yu kamdai ka behe tan ngaso ba gun ki ha kan state ni hapan
warak ke jengkelak deh. Warak ke change, warak ni in develop ni kini ke. Kayu hamtam lagi mentah PE baga ini jimpang gigi mo. Kalau head kalau very important. Ini dia encourage sebagai sports nang ba in like ni kini jimpang system tu. Juga pun long gigi tu buat perhatian baga timur. Naru tu senang mangsa hadu mentah kiri nak kilapoi national international kajungan rak jengki tiki khusnam ke wushu ke jingnya ke don kendiat abang ngimyo ke taka arena nadu tahu senam hadu mentang umpi mendon ba baik mendon baju de long mu player football bomdon madan ni de kita ke player ke ba ndre nyiju warak hi IWR medal New York bronze medal hang ni nasional New York kata New York University New York ibun tambang New York kan kita kaya kumba de New York tambang New York ban praktis ka jaka ka de ban praktis ti kita ki ba ngabnyau semua kumpa ki semua kumu brio bola promote bola niat ni ki nak ko ban ki suka sejerom tim Habakren bat iwe niki kena banit yelek kai ila penpau ye kejing bat ila ai khuble ye kinong hikai ke baklem tingkai ye ke bor met bat mensim ban penkre eki na kebenta ka ni kerinsan yelek kai bat ila penpau ru ye ke mensim ban yelek ban wanra nam ya ka jylla Tisha kini ki ar lai bana e to ye chupen kre te tangba ka kalong ka ba e namar ngni po empat yo arena ma kini arena takadal ha lempat po madan e kum to te ka penstang gan yang dan ke po ru man sawe e kum to te aku jing syak pen kre ta ngi lak apen kre ba hi namar ki kutru long nong kum no ki biang ha ke po e kum to long ki ai ka coaching ke ba biang te tahi nga kermen ru bangin tahi pois pong man job e matangi smag junior category mar nanganing yalet kumba pramut e kum to ni dan marsteng samut kenthei bat ngau mutsinga Ko History kam jong District Agriculture Officer West Giant Hills haka khatnri turik risau kala rakhi ka World Food Day halor kapang our actions are our future better production better nutrition better environment better life yakini kasngi la rakhi ha gajingelang balapulong ha shangpung mulibang West Giant Hills nakaliang udipur bot District Agriculture Officer West Giant Hills habakren kum ulam khamad ula ong ba kani kasngi lakan mau burom na kabenta kinong rep but ula penshairu haga jingete bat kani kasngi ulai thu baka khatnri tarik urisau khat khandai spa nyop khandai lazdangi ka Food and Agriculture Organization FAO but yakani kasngi la penlong no kum ka World Food Day ula ong badon kamban penshuluri kinong rep ban penboni ki marbam khamtami ki jaj batei yakamet ka phat ubrio Terdapatai ki sahab dapatai ki doktor nguduk ni wai jimbam wami angkam mandatung le uman ki ite ki simbe ne ki uman ku ye mi bon teman ye mi bon ye no mi ki jimbam ku ya ki jimbam to ba mi dupadi le ye no chalan ne le ye no dai le ye rap ni tai ki am rap nem am ubiang ti ba mi di yang ki te ken bi woro nang rap amjo ki sa ki am ni ye ti pore yo batai ore jing to gani dengai ji sa to yo nga to ite ti wi wo cham o tu hekajing lai ti hekajing woro la ko mo bi em ko wi ka at tu wo yo ha ki social media o wa em wi nong rep o wa kunjo o chi chai ni ja kunjo o kunda da to bo o gi kliam ti ji jimun ko to to jimun wo kordor riba wo kordor itu jimba wo o wutu mi osam wo usap ai neti daw ka nagaliang yong ka UN ki wada kutup lang woro ki wi yong ko perthai de perchanggo le ikni ka World Food Day wo mo burom ye ba mi kamjo le wo ai ki burom cha ki nong rem tu di kreistom ki wadi le istom ne bintau pendap wo kumbiang bam hachituluk ko perthai ta jingito onai gismi tengam tipure yo kelam Ka Nazareth Hospital Shillong rengkat bat ke Inner Wheel Club of Shillong mentagasngi kalau pelong ye kejing pensyai patba awareness come blood donation program ha conference hall jong ka Nazareth Hospital ha Lightnkra Shillong kani ka voluntary blood donation program kalong kum shibanta ban rakhi ya ka National Voluntary Blood Donation Month
Yakini ke program lepli de ke administration ke Nazareth Hospital of Shillong Sister Noreen. Hakajing krenjung I Sister Noreen ilayaro I ushan borlang thank you but iki kimi ki kpajung na kebenta kajing ais nam sngoba hadu lai pusaw sin. To keeping the world pulsating by saving lives and improving others' health. It is the one thing that you can give and save the life of another human being. All of you are esteemed blood donors. In making regular blood donations, your lifestyle have shown the way for others to follow. At this time, I just want to mention a special person, that is Shillong, thank you, and his family, who has donated blood for 34 times. He's really an example to all of us. Habakren ketigasngi Dr. Khubor Dekar ubelong unong pej ke blood center jong Nazareth Hospital ulai thu bakayeng bishar ke bahkli du jong kari kalakhang ye ke jing des nam de kinong ais nam namar bekilong kinong kit iki babun ki jing pang. Or either if my father or my mother or my brother sister is sick, I go and donate blood. I'm not a voluntary blood donor, but I'm a replacement donor. Or either the blood that has been taken from the blood bank and then we replace later on. So that is what we call it, replacement donor. Then the next one is a voluntary donor. Voluntary donor I've already told you earlier, so I need not to repeat. And among the voluntary blood donors also we have the subtypes. The first time voluntary blood donor, example, we have seen in the video. So they donated blood for the first time in their life. Then we have a lapsed voluntary blood donor. Because we are all human beings, so anytime, any moment we may fall sick. So I may be fit today, but in the next donation I may not be fit. So again, the next consecutive donation I may not be fit. So I may be fit again in the next 1 or 2 years. So I became a lapsed voluntary blood donor. Then the third category of voluntary blood donor is a regular voluntary blood donor. Regular means a one who really stay fit and donate blood every 3 months for men and every 4 months for women. So these are the regular voluntary blood donor. Then we do have what we call them the professional blood sellers or professional blood donors. These are the people who have been restricted and banned by the Supreme Court of India. We cannot buy or sell blood. These people are the potential carriers of many diseases. So you buy 1 unit of blood from these professional blood donors, you get many diseases for free. Kasing Bhalang Nyautrep Integrated Territorial Organization Mintakasngi Kalapan Jingshai Niki Bor Jong ke East Khasi Hills Halor ka Jingwan Jong President of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee Manjinder Singh Sirsa Shillong. Habakren kinong thokot Khubor kinong ilam ka Nyautrep Integrated Territorial Organization ulong bekidukat kasing kilay kendo ya ka Additional Deputy Commissioner ka Kong Pawa ban kili na ka ya ka Jingwan Jong ka kasing kabalong persya ya ka kendon ka kot ka kya. Buram te halor kani ka Jingwan gini kibreu sekani ka jalla ka juni ikpa bantip shai na ka disi hato gini kibreu apply ka permission tani te lada kila lada kim apply ru ka ai nakaliang ka sarkar jalla bat naka disi kanaikan pistamiki bat kawai ru ka Jingwan jungki kani ka de ka prabu ya ka jalla ka juni te ka bawan aiding haba menta kadang don kani ka controversial haperdeng juga pandemic but kini ki illegal settler pernipa buat men panjing pensai buat nakasarta Punjab hato kalau keluar penlong kata ke basmulan ke ban map jadi kita ki illegal settler ki badan hato ke jela ke jungki balai ni don kelong senam tamungi bangin semulan je kita ki bro ya ke hangni ke bedai ka ba long bean ni nak kalian ke jungi ni kersan ni government but kadai ban relocate but kadai ban kan riak ki what nak ni ka jela ko jungi but halor ka Jingwan jong gini mentuk kasni ka khalai ter ka janmiat ka kala paushai ba ka tu ka entry exit point ru kamut kadon kilo ulub holes ka babiang kala dai sha kumba ka ong ka sarkar ka daitan ka Jakarta korna kam dai ra ka ban check ya ka ta jingrum ka jingmi jongki bar jela ka badai ngindala yo ya conversation ning ba ka WhatsApp bat kini ki entry sarkar ka badan hapo DC office film da pempa berteng ngalak kali lo ki ngong ba film aware nem kila syurong kita ga in reply ki syong ba bagem tip
takut ke boleh smooth lah hadu kata kan ba Ka Congress mersing nakshnong minri umsning rengkat bak kenyau terap Achik National Movement Riboy District kilalit mi pania kendu markmat ia ke inspektor ketanat food and civil supply ho office trekam jongka hanongpo hadin bakati kalong kemi kala sya pendu ia ke bahak banyo iu khaw Russian kumba julong kiwei kinong shong shnong. Habak yakren bat ubak pateng mersing President ke HANM Riboy District ulai thu bakate ke jingjia sya pendu kelalong nadu benai jiliu arjar arpo bat mentala shisnem tam kate kelong mi kaladu banyo iu khaw Russian watla kade kelong ying ka bakerdo. Habay thu syapang ke jingakren bat ke inspektor ubak pateng ulai thu bakate ke inspektor kala shimkia halor kate ke benta bat tuklar bat pentip ru sya unong sam Russian ba udai ban penyo ia kate ke bahak badai hok sya kate kelong kemi kumba kalong. Sling ba uday ban penpoy no murder yang tak ukau uba kila penjak kelab bat bakila bam nak benta ka hok jong ini itong kena keleng kaseng ni penpau ka jing sokhya bat ka jing susi ka ba nyoi ba nakapor sakapor kaya ja kamtam haki snong nong kendong nyoi ba kata ka jing syak lek ben ka jing syak nyon ben kita kinong song snong ngakwa ban keren nakabasai sya kidilar kibadai sikinong kendong ba kimdai ban lek ben ya kinong song namar une ude ukau kide masuthu ude ukau jong ka ain ka ba ka sarkar India ka ai segilongging kibaduk kendrai balai pat baki bam ya lajong balai ba kim sem la ai ya kita gibru kibadai hok banyo yo to ukau na kaleng kaseng ni kerpat ba une dilar ubadai sekde snong menri sling bat urung ba snong namar ngisu thu ba katkum ka jing batai jung ni ikong kadon ka jing ya sala ban penbek bat urung ba snong ban pendu yang khau ngi kerpat nagaleng kaseng ba sobha ban penpai no mardor yang ne khau jung ikong dress marsing bat lada pim penpai hapo sisngi arsngi nagaleng kaseng bat nagaleng ka office jung ka food and civil supply nginle ya ka badon kam kanai kadai ka misit ka bakaliar nagaleng kaseng ba ngim kwa su ban yoi ba nang ne sakmat ba kilongging ki baduk ki bajenjar kin sya le ben kin sya i ben namar yoi ba nakapor sakapor kumbang ong yoi ya ka jing sya nyon ben kamtam hagi snong nong kendong ba nang ne sakmat ni kwa ban kerpat ya ka food and civil supply ba kidai ban sim ya ki sinjam ki bateng ya kum kine ki jaj bru wat hadu ban pengat saki kendon ain nang ba kane kanom jasu nang ne sakmat kane kane ki kerpat nagaleng kaseng ba nginom kwa su ban i kum kine ki jing ban ben ki jing le ben ya ki longi ngong sem ki baduk Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shibun.